Kama kuna kitu cha maana katika hii dunia ni kuhakikisha familia inakuwa na furaha. Familia ndio kitu cha muhimu sana. Mimi ukiniuliza nitakwambia familia ndio inatakiwa kuwa first. Yaani familia ndio kinatakiwa kuwa kitu cha kwanza. Kukipa furaha kwenye maisha yako. Yaani kabla ya wewe kuwaza furaha yako, unatakiwa kuwaza furaha ya familia, furaha ya watoto, furaha ya mke. Alafu kisha wewe unakuwa wa pili kutafuta furaha yako. Watu wanasema raha jipe mwenyewe. Ni vizuri, lakini lazima ujue kipaumbele chako ni kipi. So sikukuu yetu imekuwa kama ilivyokuwa, imekuwa vizuri, tulifurahia na watoto na familia. Kama unavyoona ni kitu kizuri sana. Unajua hakuna kitu cha pekee zaidi ya uhai. Yaani Mungu anapokupatia uhai wa kuwa pamoja na familia, lazima ujue namna ya kutafuta furaha ya familia. Umenielewa? Kwa sababu furaha kila siku haipatikani. Hatuwezi kusema ati kila siku unaweza kufurahia, hapana, lakini inapotokea nafasi ya kutengeneza furaha kwenye familia, ni vizuri kabisa kuhakikisha familia inakutambua kwamba wewe ni nani. So tumekuwa na wakati mzuri, tumekuwa na sikukuu nzuri. Ninaamini hata wewe mwenyewe mahali ulipokuwa pia ulifurahia na familia yako. Kama unavyoona, huyo ndo baba mkubwa, huyo anaitwa Prophet Yohana Mwanisenga, ndio kaka mkubwa. Tuko tunafurahia maeneo fulani hivi, kama nilivyosema kwamba alikuwa na ziara zake za mikutano hapa na pale, lakini akapata nafasi ya kututembelea na tumekuwa pamoja, tumefurahia na tumeenjoy kwa kweli. Watoto pia wameenjoy kuwa na baba yao mkubwa ama anko yao. So Mungu akubariki pale ulipo unapoendelea kusherekea na kujiandaa na kupokea 2026. Mungu akubariki na akuvushe salama popote pale ulipo, na tuendelee kuombeana mambo yaendelee kuwa mazuri, na Mungu atupatie nafasi ya kuvuka salama kabisa popote pale ulipo. Tunakutakia heri ya mwaka mpya.